Yes, katwongera tubifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Turagabuze n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, imirwano yongeye guca ibintu nubwo rwose agahenge kari kagiye kaboneka mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi mu mujyi wa Uvira habyutse hari agahenge. Mu kanya gato gashize ni amakuru atugezeho tugiye kuba natwe tubapudetinga tubagezaho aremeza yuko rero imirwano yongeye gufata indi ntera, ikaba ari imirwano yongeye kubura ku buryo navuga ko budasanzwe hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Tugiye kubikomozaho bibutsa ko turi ku itariki ya 23 z'ukwa 12 2025 muri rusange. Tugiye kuba rero tubapudetinga tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, nimuze gucikwa kuko amakuru ni menshi cyane tugiye kwa dukomozaho. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Goma tubabwire yuko amasasu menshi cyane yongeye kumvikana, ariko amasasu abayateje cyangwa se icyatumye yumvikana kikaba kirimo kigenda gikemurwa muri rusange. Turaza kugaruka gato mu misozi miremire y'Iminembwe tubabwire yuko ahitwa za Nyamara ndetse na za Mikarati ibintu byamaze kuba bihindura isura, ivumbi ryamaze kuba rwose ritumuka. Imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Perezida Tshisekedi rero yakiriye by'umwihariko umuhuza w'ibiganiro by'umwihariko Kinshasa. Uyu akaba ari umwe mu ngabo zikomeye by'umwihariko kwa Kapiteni Ibrahim Traoré, ubwo ni umwe mu basirikare bakomeye hariya muri Burkina Faso. Turaza kuba tubabwira uko bimeze ndetse kandi nibyo bagiye kuba baganira. Turaza kugaruka kandi kuri M23 yatangiye gukoresha ingabo zirwana mu mazi. Nyamuneka ibintu byakaze hano za Tanganyika, nago ibintu biri bworohe habe namba. Ingabo zirwana mu mazi nyamuneka zamaze kuba zihagera. Ubwo witwa se barundi aze kumenya ko ari mu kaga gakomeye cyane, icyo bita abanyadushoka. Mu kanya gato gashize maze kwakira icyitwa report risase na majerohi y'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Uvira indani. Murabizi ko ku munsi w'ejo imyigaragambyo yacaga ibintu, ikaba ari imyigaragambyo rero yabaye mu bice by'umujyi wa Uvira ariko ikaba no mu mujyi wa Goma. Tuwazana report isase ya majerohi yabakomerekeye muri no myigaragambyo ndetse n'abarashwe ku munsi w'ejo na Wazalendo. Ihuriro ry'ingabo z'abarundi cyangwa se iri huriro rya coalition ya FARDC rihanganye n'igisirikare cya M23. Amakuru rwose n'ubuhamya turimo turagenda duhabwa n'abakongomani remeza ko byibura abatari bake bapfuye. Igihugu cy'u Burundi kitigeze kinabereka imiryango yabo. General Neva akaba akivuga ko batariho. Hano rero ndi kubona amafoto, na amafoto angezeho mu kanya gato gashize y'imbunda nyinshi zafatiwe ku mirongo imbere ku rugamba, zikaba ari imbunda zafashwe n'igisirikare cya M23 kuko ndi kubona rwose abarimo bazowana rifa bazihagazeho. Bigaragara neza yuko igisirikare cya M23 kirimo kiragenda cyitwara neza cyane muri rusange. Gatanu kuri gatanu tugiye kubabwira aho izi ntwaro zafatiwe, tubabwire indege butasi ya FARDC imaze kongera kugerwa amajanja mu Minembwe. Turaza gusimbukira mu bice byano za Mwenga tubabwire uko byifashe. Bantu mudukurikira muri Shabunda muraza kuba mumenya byinshi birebana n'umutekano, politike na diplomasi ndetse n'uburyo situation ihagaze n'uburyo M23 yitegura gukuramo umujyi wa Shabunda. Abantu muri Karemi muri Baraka mwitegure M23 mu gihe kubohorwa n'iki gisirikare koko akiri kugaragaza ko gahunda nta guhagarara, mu gihe ibiganiro witwa Tshisekedi we agomeje kugaragaza ko nta kintu na kimwe agomba kubahiriza. Abarwanyi ba M23 rero nyamuneka munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana ibijyanye n'imirwano yajyaga iba abarundi bakabarasisha amato y'intambara bibereye hano muri za Tanganyika, bakajya batera amabombe aremereye cyane mu mujyi wa Uvira. Icyo ngicyo cyamaze kuba gikemuka. Nyemera iyi nkuru ariyo duhita tunaheraho muri rusange. Ubu tuvugana rero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko
barimo barashinza igisirikare cy'u Rwanda ubufatanye bukomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi n'ingabo za M23 zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko impamvu y'ibi byose amakuru dufite nuko ngo ari amato ngo yongeye kugaragara mu gice gikontororwa na M23, bikaba bivugwa ko rero aya mato ashobora kuza guhangana n'ingabo z'Abarundi zimo zagerageza kwataka ziciye ku gice cyano za Tanganyika. Turaza by'umwihariko ibyo byose kugenda tunabikurikirana n'ibinadukundira mu masaha ari imbere, tumaze kuvugana n'abantu bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubaha amafoto n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ibi byamaze guteza ubwoba bwinshi ndetse n'impagarara igisirikare cya FARDC ndetse n'Abarundi. Kamanze iyi nkuru nyinjiremo, ndabona n'ibitangazamakuru byandikira hano mu Rwanda byayanditse, nkuko amakuru aturuka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agira hano aremeza ko rwose ngo ibitangaza byatangiye kuba, kuko inyeshyamba za M23 zoherejwe n'ingabo by'umwihariko zirwanira mu mazi mu kiyaga cya Tanganyika. Izi ngabo rero ngo zikaba zigiye kugira uruhare mu mirwano ikomeye nyuma y'igitero cya Wazalendo. Rero mbere y'uko bivugwa ko inyeshyamba za AFC M23 zarasaga mu kiyaga ibisa bigahita bifungwa ndetse bigafungwa n'igisirikare cy'u Burundi ahitwa za Swima, uherereye ku birometero bigera ku 8 uvuye ahitwa Imakabora. Amakuru rero aturuka muri kariya karere agira ati, nyuma y'amabombe twabonye abasirikare ba FARDC bava ku murongo wa mbere w'urugamba berekeza mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahitwa Zamboko. Iki kibazo rero cyateye abaturage ubwoba ku bwinshi, binatuma muri ako gace barushaho guhunga. Biravugwa yuko rero nubwo abasirikare ba FARDC bagiye kongera ingufu z'inyeshyamba za Wazalendo baturutse ahitwa za Karemye, umujyi wa Mboko uherereye mu birometero 55 mu majyaruguru y'umujyi wa Baraka ukomeje kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Tayari tuvugana Baraka tombe. Nyamuneka ibi bintu nawe bagenda babwira nti igisirikare cya M23 ntabwo gisanzwe, ni igisirikare cyo kwitonderwa. None mu by'ukuri reba ibyo kirimo kirakorera FARDC. Ntago ku munsi w'ejo twababwiraga yuko aribwo bari kurwana Baraka. Ubu tuvugana Baraka Tombe amaze gufatwa, ariko kandi ku rundi ruhande tugiye kuba tubashyiramo abasesenguzi bamaze kuba banduha n'ubusesenguzi bukomeye, ndetse tukomeze tunabapdatinge tubabwire uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka uwitwa Tshisekedi akomeje guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'uko Kinshasa abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi byose ari we ubiri inyuma, bikomeje kugenda bituma umutekano urushaho kugenda uzamba. Byose turaza kuba twikomozaho rero mu masaha make cyane, mu minota mike cyane turaza kuba tuginjiramo, turaba tubirangije. Ibiza no kutwemera tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, naho tuba updatinge tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero, by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi, tunasesengure turebe se ni iki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta
kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kuwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda
tumenya tukagenda tuba updatinga, gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF, nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye